Limidyate şampiyonşa oryantirin ki derxistin o sporvani kuçe o kolanın diroki bezin jitçülü düh bajaran hazaru düsüt sporvan ketin şampiyonayı sporvanan çand o dirokan avçaya kadim jih gerek acıband. Limidyate şampiyoniya oryantiringe hatele darxistin. Sporvan lukuçe u kolanê dîrokî beziyan. Ji 42 bajaran 1200 sporvan hatin şampiyonayê. Dema baz dan nexşeyên ku güzergahê nîşan dide, dan wan û li gorî nexşeyê bezîn. 108 kulüp nizike 100 sporcu vegal midyadene roja peşi el midyade bazdın ya duyada el merdine Kevin la artukle bazdın haşte yek memleket sporcu vegal verin emiş Batmani adlen yarışmayı etkinlik direktörü ezim Sporvan gelek bir kelecan bun. Batmani hatin yarışma inşallah şampiyon bibin. Em hatine Mardin'e nave yarışma oryantiringe eme iro bazın inşallah derece rajin. De gelek kategoriyan de peşbazî hatin kirin. Ji 16 saliye heta 65 saliye kategori û güzergah hebûn. Spora oryantiringê bazdaneke taybet e, li gorî nexşeyê güzergahê taqîb dikin. Beşa duyem a şampiyonayê dê li Artuqliyê bêkirin. Li Silopya Şirnexê qeymeqamkê ji bo xwendekarên piçûk projeyek da destpêkirin. Di çarçoveya projeyê da sê dibistan wek pîlot hatin hilbişartin û hujde mamosteyên dilxwaz dawiya hefteyê li van dibistanan kursa spor, müzik, resm û qabiliyetê didin. Ji qursa sporê bigirin